Suarung sema si kita kebi. Marua senaung sau nak sombang kapia. Suarung umunara tatahu rending naung. Sukanal YouTube IEKB berang sangi. Pubawasan kita suara seini. Bo buka kararatuang humotong pasal 52 ayat 56 sarang 22. Kupia tatemboe tumba mangimang mabu. Ayat mako nase suara seini bo buka kararatuang humotong pasal 52 ayat 57 kere ini bawerane. I Daud ne sombang isire ringangu ne berah. Kere ui kamene rumenta kere hapi bau gu meturunguia. Ute mahi petengkarau dingangi kami. Ikami menerima ikamene ringangu naung be maruas. Arawe kamage ikamene mekekaraki mendarai sisia suroka. Ute manim be ia tawe mekoa daraki seksikamene. Duata ku sesembang iupung ikite masing kabue. Ringangu sie sarung mehukung ikamene. Angkuang sutempong dunia ora seini masih gesa ikite petatentaning sude hapi lai sude roka. Tomata pensensure kahengang kekasilo mapia kulai mete tulung kaiso samurine tumba eng mese suniare sikite. Susembekane pia lai tomata kakelang madiri sikite kainaung tawe makawalai kite masih gesa. Kamageng krene lahe mekoa sabarang tadeo makauba hapi aro mekoa tomata warine tadea lulahim puluang ikite kayapa gunane. I Daud dingangu tumatorene nahumpa sutempo ku tawe makahengang memile mesang hapi aro roka sutaro arang sire. Isire tawe mahimang sisai-sai. Kekatawa kariang isire ute memonara tuhu kapulung mawu lai menarakang patiku sumawu ruatah kaselah. Tumba eng surareng ene isire mayaking umambeng masaramat. Kamageng kahengang ang kuang utomata ora seini masih gesa pemileng bau kakah mensanghapi aroroka. Ute kite maka pengendung bau kakanoa I Daud tadea maka tahang medararag. Ikite kumbahang gumenggang waringu maharap tomata. Tawakariang ikite ute kai mendiaga badang ikite bou kararakis. Kamageng piau metawakari mapakasilaka ikite. Mani mengikite tawe nekoa pesasara. Bala kere mawu pele harapeng ikite tumatawang sikite. Serang ini nase ikite suara seini. Abe kiburei melike lai me-subscribe dengan upahia sutomata warine. Waringu kerene ikite senengara sembahageang sularungu petatangkiang habaru Injil dingangu YKB. Mau mengaramate sikite kebi marun semah.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.